Ne, nikad nisam požalila što imam brata i nikad ne bih htjela biti jedinica jer moj brat je stvarno super. Rekao mi je, on je rekao ja bi bilo što za tebe učinio i imali smo prije zajedničku sobu i mislim, nekako smo se onak malo povezali. Volio on mene malo ismijavati u društvu, on se malo napravi više cool kad mene ismije, ali dobro, ja sam ga zato nasnimila kako čita slikovnicu, sorry buraz. Ali ne, nikad ga ne bi zamijenila niti za jednog drugog brata jer baš je uvijek prema meni super. Jedanput se toliko naljutio na mene da nije pričao sa mnom pa sam ga na koljenima molila da počne pričati sa mnom, ali to je druga priča, nije bitno. Ali super imati starijeg brata jer se zauzme i kod vas, kod roditelja. I uvijek se možete međusobno braniti, nije da vas roditelji sam napadnu. I kad je jedinica, onda su malo previše zaštitnički nastrojeni, znate. A moj buraz veli, moja mama veli, ne možeš da tamo, veli buraz, dobro mama, pusti ju, fakat ju ne bi bilo niš, ja sam to prošla. I onda onak, jes, imam starijeg brata.